цесту там, где мне je. Возьмичи, neki význam, keď nie sme spolu, tak ťa musím hľadať, inak to už nejde. Povedz mi, či myslíš na mňa, či keď cez rána zobúdaš sama. Chcel by som ťa mať pri sebe ja, si jak slnko, čo vychádza. Slnko vychádza, svieti len na nás, padám do teba, padám do teba. Vždy, keď pozerám do očí jej, hlava sa mi zatočí hneď, život stráca farby, keď odo mňa odchádza preč, vráca na moment, nech si spomenieme, kto sme, spomenieme, kto sme, spomenieme, kto sme, Povedz mi, či dostávam ťa do rúle, ty vieš, že ty a ja sme po vode, nájdeme cestu tam, kde nie je. Povedz mi, či dostávam ťa do baru, veď ty vieš, že ty a ja sme po vode, nájdeme cestu tam, kde nie je. Povedz mi, či nejaký význam má, keď nie sme spolu, tak ťa musím hľadať, inak to už nejde. Povedz mi, či myslíš na mňa, či keď sa z rána zobúdaš sama. Chcel by som ťa mať pri sebe ja, si jak slnko, čo vychádza. Povedz mi, či veď ty vieš, že veď ty vieš. देखिए, तो हम लोग आए थे आज इंडस्ट्रियल विजिट पे। बहुत अच्छा था। व्यू कैसा था आज का? मतलब बहुत अच्छा लगा विजिट करके। किचन कॉमर्शियल इक्विपमेंट देखने आए थे, जो हमें कहाँ बहुत पे आए अच्छा थे? लगा। आज हम लोग कहाँ पे आए थे? हम लोग आए थे अंकुर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर गोयल में। गोयल। यहाँ पे आप पाइपलाइन वगैरह टैंक के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पे मिलता है आपको। किचन इक्विपमेंट मतलब हर चीज़ है यहाँ पे।